Maybe bela someone may call Patrick Osajima, you can call me Kankina. Shemi Eko, Yoja. Ajwa Kurikumi. Mwa wuni ni Eko because mo Your friend Mammy Equia. So person who near Echo Pad. Yeah, your friend and the dust, you person who the echo, just or shed the echo. The Echo, that bruta. the echo, and one echo. Meeting the Papa Bill, Bomodiana shed the echo. Meeting the Ohima, we shed the echo. Now who the echo now we. The person who near Coswa, the echo, ultimate, a hopper now better. The echo, Biddy Metina Mahunu, the echo, Biddy Metina Ubehunu, the echo, Biddy Metina Mahunu, dear call ampa and in your DE3 ye do be as Sabrina baby amudi program yechi na air coso fefe I should force the money in that dear call you 2 segments dear the kind of ye kokrum and the Ghana for coaching comedy etosu bi no sometimes a biribi wo ha a na ye discussion as interview na dear ni the interview kase pa ni sort o pa hwe nso ansa na ye be hye ye be kokrum and the Ghana for coaching comedy ye ba ye beto adwumade ne so Deco, Biddy Metina Mahunu, Deco. Yawa Dr. Mensa Alaba, baby, I told motors, the bicycle. And you almost ever did for one. I did almost a day and an airport. I was Ghana has it. Oh, Ghana, dear, the Yamiase, that's all here, the Yamiase, because Yamania down on the light baby, and you might be here. I don't know if ah, is it no? And no more, I different. Because your business not saying. Kasa mo eden ya to ade akura ya beton kwa mo eden muna rokan gwamnatin mu muna karkashin ka muna baka girman ka muna baka darajar ka mun roke ka kaji taukara ko kan kware ana ade haya ne se duty ne kosoro ama no ma no ko to ejo ko to ade akura na sa ade ne ten charge kwa na ya tu ah se duty ne kosoro dia na no ma ne bo so ede ko mo na duty ne kosoro na machine so bo ede eya die se suskan sumo ese amani na ko shala ade ni water boy mu ese just ka kwa ya de ko handan e mo ede jaba mo e yes na e mo e so de boy no ah na so so because o mo meto no mo nya ska kwa nyine e fa meto because so to a petro no nya ska fa to ah ti ese aban so so ah e de pe bia o so e se e wo tire ti ese aban se on do mo e ah we nto kwase bia yes na o je bia ma it is na so ma ayim na form no bia switch me to bi araje bu na ko mai ai bu na sauki duty o se duty no e ka se duty no se bi anyoma ye tutu no dem na enfru na emmo utu je bibi maye ya action abaye ya action maye ya wo crop atage Any mote, your brother is a duty, no amania go ayede. It's a bogus no craba, or Muntime Antonia man. It's almost a buying, say on duty, so no more fools and come from Sinabay, a month for other motor. No one yet I took fool, I heard your Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me and Century, Messiah actress, and then you ma who do pee a cacao, and no make you my dainty. Ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so chese Jefax amama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpre kopani se eduro no ho te ye de afa abafu nimde kwanso eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jefax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala onyanya emfie dumienu Jefax mixture pa. Deco, Biddy Metina Mahunu, Deco, Biddy Metina Ubehunu, Deco. Yako krum yene Ghana for akokasa yenin say mpanyifo a e wo sebeti asen hene be yeno beso be ne pepepe na nne de e yesono kokora maami bia onene tetem e wo siniyem otumfo manne ma ya bana Ghana he ma ye no nne manya maami wo fie ha manya ni jesoro nko bi maami no ni dini bia beta de frɛ ne pa
so her class burger be friend elegantus na dinner or the bass as so better to dey Mrs. Mary Afriye Forsen ma akava Oba ma ho ayefo medasi na we ho so aba de ko for the Ghana for nyina ye ma hye den ya akọ medasi ma pacho mpese hu se wudin elegantus hiunya we medasi mechia ahwefo nyina ene me ya se meba program yi so na menne aye basa enso minim se amanfo ede be cheme alligators ni ye sini bia me ye ne frene ekrasi boga na enumu ene menya alligators movie him ne ode elegantus mediane alligators ekrasi boga ni abrochire boga na man pacho eye de no wura sinitwam adwuma bebere ni wo wiase ade no wura sinitwam yo na eye me fe eye me ni je ma wo asemi hu se Ghana for those days na osofo dazi no mo eba so a na bibisa me hu se na me so me den na metimi aye bibisa enti mi hu Kwame usu ansan nyame fa ne kransi na me hu na na Hayford na me se me hu san krofo ya omokuma se de na me so metimi aye bi etima na bajao na baja me enti mi hu no na bibi share me so na o Fox FM ti me call Fox FM na me se ma me patro me hu TV show me so me be se me yes wo and was you group ni bi wo cultural center the Miracle Actors Guild okay enti but na ko register na me se me ni ba bia ewo enti me disca man no akọ register mami ko ye member oh enti na se ye kan na ma so enam ai ma money dia na ma yetiafo ampa ma sini be mpa no hwa ebe me yaka se o be ye Mary Afriye Forsen anasa elegantus no sini ebe ma me di chi din die Reverend Samuel Nyameche the movies are or the me trying and na ma me di GD pa elegantus ni di mpa cho and e be chiri kra kada chire ni be jini ai chire na be jini yes o se sini mu ke ye tu din a onyi din ti se de be di guy name ene be ma yenyan kase din na njidi na mo ye di guy name ma odia ene enkola no be som na agidi my first movie Mr. Epic my first movie and then watch Debbie Kai Debbie Mobrowa Kumasi Yonko Nipa ye bad any be pray yeah bra no wo sinitwam no movie industry no na muti se wo hwesa abra no hwe na difference be na abam difference di abem chese kan movies na ye no na e kan asem eyi waten uyi se kwesiada ni fiada ni ukade be kwa sorry a from eyadia ni tufo papa witness ni ye common from ye from keke esunu osu die tira akana kuma ohwe ko na kuma bitwa movie bi wose mobrowa me am here ma dia minim se me ba bi anwu ye kra me hwesu enti de wo hwe ne de wono so be den are won be chichire no ebubu no kra bi kra na ene so ka asem wa akosa tibia no sanity onu akom wolusu ni mami enu dako wolusu ni kunu wolusu ni nua bi enti che se e ka asem ene tie nso me die obia ni natwuma ene obia so wo de oya eboa no ene die nyame anim yakofa abefu kwan ena obi ekroso story ena yewa me professor ohwemi professor champo we medical officer wo confanochi papa penipa or academic clinic osima Mary
se me po adwuma papa beno na me kofia ade a me de dwedwe me ho eye Ghanaian movie me bresa ti se me yiri be ka cham say doctor sorry na koda na wa pre the last time I hu no ka cham say ma Mary say de mu sini die na mu yenu asai anya mi na me kan obi na eka de wo kan na me so make piki Wasi se die yeni ya brabo ensem no ya sitire mu niam mo jai ko fa baby foforo die na me say doctor enya me na me ye me de ye frɛ me ye de me ru ama me na makope for me enti die wo mo no pe na wo mo yi enti ni nyina aka ho a ye adadafo no ye ka bia nyame ani mo ntie ene na ama nso so ne abem ene na ama nso so ne no aba movie industry say no yampa ama nso so ne aba movie industry no mampa ye be kwa akwaje nkrato wa aboafo se ye ba ye be to adwumade no so hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress ene nyuma hodo pii ekeka ho ena madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so chese Jifax amama your best mu ankasa minia bema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpreko pene se eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom ena ye ne frenchem kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa 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 Dieko, bidi mechina me mahunu dieko, bidi mechina ube hunu dieko. Yakoje nkrato wa bafe ni wa Betna TV ho ehwe program yi din de dieko ni de akira mpa yegusua na interview no enya asem keto akra nsem bebere ni ma na ye twetwe wo fie ha sei ma ngo pictures bi wo mfon so na ekire madwene kakra ase baby ni wo hye Saturday ai we school elementary form 4 1974 ejuma mi di kan ye no Koye hospital ejuma over 1 year and mama trap sa picture no hey na picture be ni hey man na picture ye adano mi we school form 4 no dano ye ntade aya pempam ye di ko school ko twa pictures no we no na be ne oh na be ne wo so be kese wo pam keto a amwa hey mpabwa idie ai gronia mpabwa idie je se e friend gronia enini na ba ye hye de life kakum hey oh cross bogampa ai we mini chewa ni try oya di oh yeah president ni odoi ensa ya mensa yeah nyame fani si ema movie industry for mana when you free force a free force me free tafu me fantini tafu ne be wo me ai man particular benso me free fanti adwumako amia ona me maame ne me papa free no mo ba asantima no mo ye mayo abrantie ne ababawa enti matter ni nyina mbe wo nyina otafo ti me di free no ye de meto ohene eyire me maame tina fie ho wo be 5 enti maame ne share no se wo ba wo ya obe wo no so ye oba afa ne to me enti ye wo me anya de meto ohene enti ukotafo a empanyifo mo ho ne de omo me di free no omo frɛ me ohene yire ma oye ye beka say obi oye difficult what's him edene many think kakra just nya dia me de ade che easily so me hu say udifo a just me fan chosa akwa sa wa sisi sa na so sisi
Ma sini class boga bai. Seni when je eba ya wona mamanfo class boga no wa won keka te sen. Nyame anim sini ye efe ede. Se wo ye sini na wo yi wiyem eye sini no a. Wona abonten so fo ne ka ho asem. Wo ye ya wanye ni ya abonten so fo ne beka. Na me de ho me ho. Sene ya metie kura se mentwe sini da kura na I am still a movie star. Me is still a movie star. Sene maji dada ope umpe. Maji madam Fubio Holland was my face is my passport. Women ma just no. Efe enipa na me just say adwuma bia we na we ni ya. Sa ye de ho obi kura wutwam kura no afro antimpacho me search me kakra na obazo no ntwa picture ofago ni DE3 we twa so shata pa so we shata pa kura se chinchina me ntwa picture eye ma ho me fe me de nkrofo kafa me ho nyina manage ho won awon kapapa mpo me si manage ho mo pa Eyampa. See, my face is my passport. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee a keka. And na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa. Na se bad ma po me den hu dia. And one Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpreko pani say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwanso eni fidie won suom ena aye ne friendship kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jefax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe na momitie enye ma pemfo oba a ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jefax mixture pa. Do you really want to live forever? Yaka jenkrato aba fi no wo program here program ni din de ko mi anti handin dia banagana de ko ni de chirampa yegusu atwetwe nkomo ha ye de ma o ya mpia na assembly woman Mr. Day as an assembly woman menya aden krobo fo se me na mamenchia me penipa tuma un penipa omo tuma me penipa minua wiase obi a won level me mama penny enti mitimi se onama na wo sebi kodura na odin komo kakra kodura na odin komo but oba me fia me very good. Number one person to say oba me ho se oba me ho a me mama I treat people as a mother. Me am hwe se me mama enti obi obeba makwamu bia aye me ba especially when ye penny pa obi amrate ne maba obi aye me ba me wo mrate ne maba obebre a me ni wo mosanya wo mani gi me ho ne kura me timu no sebe me ntimi se ugina na odi nkomo ane na ubosiri he na enye mfata me na babia na me anim ni pa anim babia me position na dru no eni kwasam yesa so me si me penny ma o ye campaign o ntikaso ama for moto mama me fine almost say na ma wonchia ya ntoma me si ada ye beto abankrofo anu ho apetehye mama ntoma no efie ba miensa ase na wo mu dina wo mu chi boys ajiska hiedi wo mu jiska say da bi wo mu anyi miska me de man tueska no I didn't want to buy a vote and dear man to vote man to case assembly woman ba me sing come here no mama say ntoma motuma me na me fine breman nkontuma UGC ene abawa Ruth e hona na ka make up pray aye breman
east and answer west. Intima, say here bantu ama no basi akobiem. Kodie me nkobio enye se suro. Enye hu. Na me hwe me age na nka sa 4 years no anka e bia metimi abomodin akokko baby bia metimi di abo community no but after 4 years no me pese me bebre me what na play mu da what na play mu na air hostess no get to say sit back and enjoy the flight and to say no after 4 years now I'll just sit back and enjoy my life. We dey wa bo asen no so dressing not among for business mami we die mami di odamo nan tadi shim kra ne kuma brochire no watena ho me ba cho minima brochire mintina hopi but minima brochire krobe 5 minim Italy, France, Switzerland, London, and then me sako Thailand so that Thailand cause ma o dressing here dem fo sana metie fie nyina sana metie ball sana maya timi sisa no o sisa me enye yi say ya ni amebo sana nya amebo no eno ani ye pema aduru ebere bi bere ho ni de de pa ayi ade ye osi hai achede bebere wo de wonsa besom bi ayo de a achede fefefe film producer ho nti yi ba ko mam ada hamo ya ba ho che nyoma menyi ma obeti ma bie ma na ade man so a me bie fefefe de ama nepa ma ba studio na me nepa ye rough be ba cho hwe ma me wa wo the okofo question here mo de baaye no enene ma yiri fefefe o fancy for no word of word name of the woman who gave birth to Jesus your friend is saying Mommy Mary say me anam see Jesus mommy apa my that's pass here from our program hit so akoye advice ade be ma abontin so fu abepese be yesewo afutu am de be ma me fan say nchirima wo mo pese mo ba industry eye adwuma pa oba na oye ni ya wugidi na din so gidi pa enye din bone ti se de magidi pa me de te heya sebe senka magidi bone wo industry no man ka mentimi pia abontin eno ni asem no mi nipa bebre o ma ba industry na o mo koya o mo ntimi pie ntimi pie se o ba no be mess yourself up ntimi pie yam so ya mess enti na ma ye content enti adwuma no ye nye na ye nye ni sana be ya ye beji dimpa ye adwuma pa wo ya wo animonyam ba bia na be kwa nipa ho ho ne ade enti je me kan say ye nye ni that's say ma de we are see wo ba adwuma hima hu se wo beji dimpa sana ye be ya wo be bia obenya animonyam kese je be kwa akwaje nkrat wo ye ba ivet adwuma de nso. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, me say actress, and then you ma who do pee a keka, and na me juma dainty, ma po me den when he me papa, na se bad ma po me den when dia, and one Jeffax mixture. Bonje, Jeffax mixture, minutes is ya rebia, and yes so flexible, baby I will bet to a febia. Mitimi jina pabwa tenten so. Chese Jeffax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebema wusuwa ye bema mapa. Senti ameji Jeffax Mr. Tumpre kopeni se. Edro no hote. Ye diafa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti mayere sadie. Enwa ne Jeffax mixture. Edre wubenye bi wa drugstore eni herbal store bi ebe. Na momitie. Enye ma penfo. Oba o ma kwale no fo. Ana kwala onyenya emfie dumienu. Jeffax mixture. Pa. Dieko, bedi mechina me mahunu dieko, bedi mechina ube hunu dieko. Yakwa jenkrato aba program here no gusa wo hwe program he din edede ko ni mo age so ne ye de akiri ampa ye gusa atwetwe nkomo ne ha ye de ye mani age nyema bebere ne masua afrim ankomo twetwe ni nse wo so atifie wanya disua bi afrim ma ntia obusia wadofo bi ani wie dwumadi no
Dasi deɛ di ka me de nyame ase ono anka se ne yen sorry anka yen sorry ena anka yen sorry so anka ni obi aye ko bisa no ti de asida kese be me nyame na me de asida kese so ama studio hafo nyina moma aye possible say me so me stay so me na metna mo atwam de di kan de toso me de be ma me ran mo nyamfo Mr. Buedu four sisters and brothers are waterful Methodist asori menyina me chi omo ebia na obi owa na o box na ohwe me ba gift theater akwesi fa akwesi Buedi wo US akwesi chance so ye hairdresser na nkontwuma fa o manto aba na ama me nyanso me chia wo munyina ama bia nto aba mo akwesta ne ba nto ama de wo chia be oh ese me chia no se me ne o manete mende obanya odi ano no bia nhu se assembly woman no mo e ma di bia no eboro so tie se mo be ma ne MP be bra MP hine be beto ama wo MP ma ye be kwa MP kwada ro mate ye be kwa MP mate da se ma answer na wo be kwa na adwumadi ase ye wade fefe bia ye di ma wo ada wase ahye wanim nyam se dia waya ma Ghana movie industry na manyina ye di ade ehye wanim nyam is a citation say any so ma adwuma wa ye de aboa movie industry ni Ghana nyina ye nya foto e wo movie ye da se oh oba me da se ebusiafo asem na bo bi kusa obi so di abone nkamfo de meka ne se de eko me da masi nyame hram na de bia so amoba ma adwensem be frame no so medio siebe yoyo na maba ya mensha adwumayefo ni nyina mu amutwitwa ade nyina de kwa yin so ya meka se ya mensha mo omo adwuma na nkoso amen da mo sibibre amen nyame nshira ya mpa ma ye da se wono kasa se wo hira program yi so fefefe ama ye yeso ye da se ye to nsafere oba ye ansa na ye be wie adwumadi no e wo se nda mempanyefo bia sikru hia be ma program yi eba mu Mr. Atobra Mr. Boache Stills ima for hine de se na ima no nyame ne ye wo ho na ahia mienu ima ba ko ye camera ni ima ba ko se ye Stills ono na etwitwa mfonyina ma program yi akoso fefefe abena wo ma bira be free eduma wura mpanyini baako Mr. Daniel Yeboa afeso director ogina dwumadie mu e ma no course fefefefe director Eric ena Mr. Boache awoma haye fefefe ye do bibia se omo share me atade Shellys obehu omo wo ahojo se wo patade ye share mo program iso anhwa fefefe ya freba 0247508080 da sende ye besan share wo de okoso asemba ko pa de bia ndi jani se nyame wo ma ebeyeye medase deko bedi mechina me ma hunu deko bedi mechina ube hunu deko Meno no matiesi krom, kuko abnaga na nebe vivi zemu. Neba betre mama huni eko, menemo yeba beshi yabum. Omaimu semwana.